Kami isakan jamani lal ije Facebook arlan lutana irra gafata ije TikTok ine lutana irra gafata afan kanarra gafatam harkarra milarra samude timmal yadatu takka takka tijatu hasigafatu isa turban samidachi ume khana sigafata takka takka turjumani CV rabbi jiddu jirachu amaletti dirre qiyama san keesatti namni kanarra gaafatama yaa gammachuu nama jireenya isaa umri isaa diiniif kanne yaa gammachuu nama ijji isaa quraana rabbii laaltu arrabni isaa zikrii godhu yaa gammachuu nama miilli isaa gara masjiidaa deemu gara halqaa ilmii deemu الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حواس غينيا ديريسني لالون قاونو الدنيا اسين تنو اكنا موايرو ديرا جراتني تكنا مفكاتي دبينا كسيمت يقول الله تبارك وتعالى انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ilmina maa qiyaamaa fagootti eega jedhe nuti immoo ilma namaa kana qiyaamaan jala buutee beeynaa dingata isinitti taatee beeynaa akki ilmi namaa itti yaadu amma mataa kiyyarraa fudhadhee isiniin kun hundinuu hamilee dhedheertuu takka qaba namni kun rasuulli hadiisa bukaarii keessatti ijji namaa ni dulloomtii gurri namaa ni dulloomaa ijji arra barruu xiqqoo takka dubbistu amata dubbisuun dandeessu miilli arraan tana ceehee wayi duraa bahu amata ceehee duraa bahuu hin danda'u miilli arraan tana ceehee waan takka qabuu danda'u amata ceehee qabuu hin danda'u dadhabaa deema ba'aa arra fuutu amata fuudhuu hin dandeessu oloo arraan tana adoonii fi wayiin dhadhaabbanne akkanumatti oloo akka nama deemuu baatu arraan tana intan teessu tahaa jechuun dadhabachaa deemtu ammoo waa lama nama keessatti hin dulloomtu haasawina biyyina galaan waa lama nama keessatti hin dulloomtu wanni lameen maali jennaan addunyaa fadhu hamilee dheerina inuma qaama ilma namaa kana keessatti inuma hin dulloomu waanuma hanga gurbaan amata 15 addunyaa kana gubbaa buluu fadhu jaarsi dullachi miilli sadii isa ta'e hatotorre hanguma mucaa amata 15 san hangasuma takka addunyaa fadhaa jechuudha inuu irra fadha maaliif irra fadha jennaan waan inni fadhuurree heddu mucaan amata 15 kun waan dila takka waan fadhuu hin qabu jaartii hin qabu ilmaanii hin qabu manaa hin qabu gara jaarsaa kanattuu jaalaltirree heddu ilmaan fadha ilmaan ilmaanii fadha ربي دبينو آگل ربي نو آگل ربي نو آرا رب أكسدي جرفة نعادم بينو من باب التذكير جادة چيزا مؤمن توني يرمو هنداو خيري رانقو نمني ربي تي أمانه يرمو هنداو خيري رانقو هنك بود دين إسا جنة تاتو ergamaan guyyaa tokko salaata subii salaateeti bakka minbaraa dhaabbatee bakka miiraabaa dhaabbatee ilaa hanga salaata zuurii waazii godhe hasaabaan hoggaa isa jala ta'an akka waan shimbirroon mataa gubbaa jirtu akkasi jala tatta'an jechuudha salaata zuurii hoggaa salaatan ilaa asrii waazii godhe hoggaa asrii irraa bahan ilaa salaata maghribaa waazii godhe وقا مغرب الرابان إلى أنك صلاة إشاء إلى وازي وديدي اللهم شهيد يا رب رقاته أمة غنرد صابوني كجان إرى نمني حفظي وهي قبطجان نمو ياسن جج رسولا جل الرغازي إلى قبطي همودن دي جادوبا نمو ياسن آسو نبيدا جل الرغازي إلى قبطي همودن دي حديثة كان قبطني دي علماء من جان نمني مؤمنا يرو هنداو خيري رانقوفو حديث ما جرى ما حديث ترمذي دا مؤمن خيري رانقوف
hanga booddeen isaa jannata taatutti rabbi muumina san nu haa godhu harka banaa rabbi nu haa araaramu dilii teenya dhiifama rabbi nu haa godhu hawaasa keenya warra baree hedduu rabbi nu haa godhu warra baree hedduu rabbi nu haa godhu warra kheyrii irratti jiraatee kheyriin addunyaa tanarraa deemee guyyaa qiyaamaadhaa sheenaa amataani baata ja'an amanni baranaa yoo toluu baate amata ammaas fuula duratti waan baranaa amata sirraa toluu si dhoorke san firraa eedeeti waan baranaa amata toluu sirraa si dhoorke san amata dhufu firraa eedeeti sheenaa baata sheenaa guyyaa qiyaamaadhaa immoo bahuu hin dandeessu sheenaa guyyaa qiyaamaadhaa bahuu hin dandeessu jechuudha ilmi namaa kuni namni angii amatatti namni amma soomana as deemu kana dheeyni nama tokko lamaa miti namuu if hin beeku du'a dingataa laaltanii arguu jirtan namni dingataanii akkanatti addunyaarraa yaa'uu jira adootii ati manguddoo irratti eeytuu dargaggeessi deema adoo kamanaa hakimaa jiru kamanaa hakimaa ukkubaaf yeroo hedduu deddeebi'u fayyaa akkanuma qaa godhee addunyaarraa oofu akkasitti dammeeynee guyyaa arraan tanii keessa jirru kana guyyuma arraan tanii kanarraa dammeeynee gara kheyriidhaa dachaan Hasanul Basriin guyyaa tokko manguddoo mataa arri ayyuha shuyuukh jeen yaa manguddoo jeen yee jalaa jaan midhaan ooyiruu facaasan kun hoggaaniif bilchaatee midhaan kun jabaatee firiinis bilchaate maaltu isa dalagama jedhe yaa sheekha jaanii wanni isa dalagamu haamtuudhaan ni guurramaa ulii oomishaa isinis bilchaattanii jirtan jedhe yaa shabaaba jedhe ammaa shabaabatti lallabee midhaan kana gizeenii fi dura shanyii gabbaan midhaan kana gizeenii fi shanyii gabbaanii facaasan kaan hin biqilu kaan akkuma biqilee buqqaafama kaan amata kana keessa waa hedduu irratti dalagamee kaan wal jalaa buqqaasanii midhaan kana maaltu itti dalagamaa manguddoon qoftiin addunyaarraan deemtuu shabaabninis ni deemaa isinis dammaqaadhaa jee dhaamsa adda addaan itti godhee jettu dammaquu qabnaa nama hedduudha namni akkanumatti nu bira qawjee yaa'uu jiru guyyaa addunyaa tanarraa deemnu hin beeynu guyyaa nuti qabnu guyyaa irra keessa jirru kana ulamaan islaamaa akka jaan ilmi namaa guyyaa sadi qabaa guyyaa kalee guyyaa irraa guyyaa boruu kalee waan dabru dabre guyyaa irraa qofa carraa qabnu guyyaa boruu waan inni dhufuun isa qofaaf beeku ammaas maal jaan addahru yoomaani amanni guyyaa lama amanni baatii 12 kun guyyuma lama yoomun laka wa yoomun aleyka guyyaan tokko sirratti guyyaan tokko siif ta'a guyyaan ati kheyrii keessa carraaqqattu hundi siif ta'a guyyaan ati haamtuu keessatti oomishtee yoo sirratti jettu guyyaa qiyaamaadhaa sitti as baati wanni tun galmeen tun hundinuu sitti as baati siit dubbifata abbaan kitaaba san allafesii iqraa kitaabaka kafaa binafsika alyawma kitaaba kee dubbis arraragaadhaaf kitaabni keetuu siif gaya kitaabaatu hirama mazgabaatu hirama dirree qiyaamaatti waan atti daleeytu kana takkatti jechuu adoo rabbiirraan dhokanne malaayikaarraa adoon dhokanne akkasitti fuulduree rabbitti ilmi namaa kitaaba hiramee namni kun hundinuu jechuu kitaaba isaa fudhatee warri kheyriin keessa guutte itti gammada guyyaa qiyaamaa warri addunyaa tanarra gorfame itti gammada hawaasa keenyaa rabbi nu dammeessee nama kheyriidhaan addunyaa tana gartee itti fayyadamee yuudatechi kana gubbaarraa deeme rabbi nu haa godhu amiin jaa rabbi dilii keenya dhiifama rabbi nu haa godhu nama diiniif jiraatu ka diinirra jiraatu rabbi nu haa godhu qabdu rabbi nurraa haa qabu yaa rabbi bobbaasee nu haa galchu dilii keenya dhiifama rabbi nu haa godhu mataas rabbi waliin nu haa dhaabu gurgura keenya rabbi irra nu haa dabru rabbi irra nu haa dabru yaa kanallee rabbi nagaan nu haa qabdu rabbi nurraa haa qabu rabbi hamtuu nurraa haa qabu rabbi nu haa godhu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك